Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal. Končno smo spet tukaj, danes snimamo Simse. To je bil hiter intro, brez izgleda, da zavlačujem, dajmo kar skočiti v igrico. Preden pa začnem, pa seveda, kakor vedno, lajkajte tale video, subscribite se dol spodi in dajmo začeti. Danes bomo probali narediti čim več drame. Danes nam je cilj, da se nekdo skrega ali pa da se nekdo zaljubi. Bomo videli, kdo bo to. Ok, not smo. Torej, tukaj imamo mene v mojem šlafrokcu. Luka ima zunaj svojo rit, for some reason, in zelo mu je neudobno, ker hoče iti jest. Luka je spet lačen, torej mu bomo dovolili, da gre prvo stvar zjutraj, kar da gre jest v gatah. Ok, whatever. Kaj se pa tukaj dogaja? A bo Kanaj prvi, ko bo v peco emo? Pritožuje se ji nad problemi. Ok. Tudi Kanaj je lačen in zaspan, tako da predvidevam, da bi bilo fajn, če bi šel spat, a ne? A se lahko tu vzame kak snack, kak rogliček? Ne? Ok. Pol pa nič. Kam gre ta vidva? Kanaj ne ve, kaj dela. Pet si narediti za jest, pa pet spat, prosim, ker tole pa že ni več ok. Tudi Deva je lačen in si že naredil sandvič, tako da vsi so slabe volje. Kar moj dokcajt. Misli, lej, pet brat knjigo ali neki. Ali pa pet gledat vreme. Luka je naredil mac and cheese. Če pa kdo lačen? Vsi so lačni, basically. Jest. Deva. Jest. Zdaj smo svoje seanse. Ok, Bor. Ok. Pet neki muziko delati ali neki. That's all you know how to do. Pa spet te fucking cote! Halo, lahko pospravljate cote za sabo. Super, hvala. Lahko jih tudi jaz pospravim. Olej! Erik je celo dobre volje. Ok. Zelo mu je všeč, kako imamo okrašeno stanovanje. To je pa zelo lepo. Hvala, Erik, ker si pohvalil moj občutek za notranjo interior design. Nuša spi na strehi. Ok. It is what it is, you know? Ema je inspirirana. Rada bi se pogovarjala o sanjah. Ok, komu boš povedala o svojih sanjah? S Kanajem sta prej nekaj imela, sam Kanaj zdaj spi. Kanaj spi na ladji. Gospod, to pač, labi šel v postlo spat. Čakaj, kjer je že njegova? Zdaj so vsi neki tense, zdaj so vsi neki. Ema si želi ljubezni. Ok, gremo gledati oblake na streho. Meni je čist super. Lej, jaz sem že na strehi, jaz že čakam. Ema, I'm here for you, I'm here. Ti sam prid, pohit, prosim. Gremo. Kak pa zdaj? Glej to. Jaz sem mislila, da je požar. Jaz sem legit mislila, da je požar. Baby Yoda? Kaj dela Baby Yoda tu? Glavo mu je pravkar speklo. Ok. A gremo gledati oblake? Kam gremo? A ne bi bilo bolj logično, da gremo gledati oblake na streho? Jo, meni to bi zato igrci ne žeži, jasno. Ok. Ful bi bilo bolj logično, če bi bila na strehi, ampak dober. Prid zraven! Prid! Ne, pravkar sem flirtala Ema bo flirtala z malo. Ne, sure, ok. Stargaze with Kaja. Cloudgaze bi bilo prej, ampak lej. Prvo smo mislili, da bojo tipi imeli emo. Ampak pa sem jaz prišla zraven. Haha. Ema je ratala flirty. Ok, Ema, lej, kar act on it. A veš, romance, flirtaj z mano. I'm here for you, Ema. Tole pa ni delovalo, ker ni več dan. Rada bi gledala romantičen film. Kaj pa jaz? Jaz pa bi rada igrala kitaro. Boma kar romantičen film gledala. Gremo gledati romantičen film. Watch movie with... Kje imamo? Kaj pa je tu romantičen film? Jaz ne vem, kjer bi bilo tu. Moonlight Massacre. To se mi ne sliši glih. Diamonds are for Sims with... Ne vem. To boma gledala. Lahko sedeta? Nekaj ne dela TV. Ok, dela. Tole izgleda cool. Yes! Romantic TV show. Jo. What? What? Ema! Ja, sure, ok. I'm in for this. Jaz se bom pa pogovarjala o sanjah. Deva, please, bej stran. Deva, drugo si najti. V tej bajti so samo 3 ženske, imaš še eno. Ne najo nadlegovati, please. Pej stran, pet neki delati ali neki. Pet na Instagram. Hvala lepa. Spat bi rada šla, ne.
ker prvo mi boš dala lupčka. Luka! Bejž stran! Zakaj tega ni doma? Zakaj vsi hodijo na ladje spat? Erik, kaj the fuck se dogaja? Očitno je bil mal depresiven, pa je šel na ladjo spat, ker that makes sense. Lej, okej, pač bomo ga pustili. A ti je šel zdaj v poslo? Super, je, hvala lepa. Luka! Ja, vem, ne maraš me, bejž stran! Lej, ti tudi pet za računalnik, pa pet neki delati, ne vem, piš knjigo za otroke. Bejž! Zdaj sem jaz tudi... A si videl, kaj si zdaj naredil? Videl, kaj si zdaj naredil? Ja, kar pet stran. Mislim. Prid nazaj. Tigers don't take naps. Ja, piš kar hočeš, kar ti srce poželi. Vidve pa prosim. Ema, ne odhajaj. Pač, če si zaspana, pa je spat. Spat? Zdaj bomo skupaj... Še kar je Luka tam. Oh my god. What? Ista reakcija. Luka, bejž stran, to je bilo ful privat, bejž stran, oh my god, bejž, please. Spat, bejt, that just happened. Jaz se ne pritožujem, lej. Kaj pa drugi, kaj počnejo? Ta plava nazaj domov. Ok, Erik, riba te zasleduje, je že ni več. Naj te ne požre kak morski pes, to bi bilo full unfortunate. Luka, gre spat, končno, oh my god. Kanaj spi, Deva spi na kavču namest v svoji postli. Jaz grem... please, lej kako je tukaj, prosim posprav. To se pa res že ne spodobi več. Clean up, please. Vse so pustili, otroci božji. Bor še vedno dela muziko. Lej, zabava se, če že druga ne. Bor sploh ni šel ven iz svoje sobe. Lahko bi šel nazaj spat, ker je počasi že utrujen. Erik je končno prišel nazaj. Spet bo vse posvinjal. Prosim, če ne boš pospravila tega kozarca, ti ga bom glavo vrgla. Še je obupala nad lifeom. Kaj če bi šli vsi v svoje postle spat? Prosim. Še je romantik. Zdaj mora z nekom flirtati čim prej. Z Emo. Vsi flirtajo z Emo. Oh my god, če ne boste cot pospravljali, se mi bo strgalo. Kam gre zdaj Nuša s to svojo pijačo? Spat, prosim. Spat, pejt. Njej pa postla ne dela, zato ko sem jaz smotana in ne znam graditi. Tak. Zdaj pa lahko greš spat. Take a cold shower. Ok, prosim, take a cold shower. Uresnici svoje sanje. Le kdo je? Ni ga več. In stopinje so se kar ustavile, ker je zginil. Ampak bil je tukaj, smo vsi videli to, ne? To je bilo malo creepy. Ta vampir je vedno creepy. Lulat, pejt, če te lulat tiši, prosim. Te fucking cote. Luka gre spet kuhat. Kaj druga bi počel Luka, ko pa da bi kuhal? Kaj če bi se vsi lepo oblekli, prosim? Hvala, lepa. Nočemo, da ta video demonetizam. Oh my god, te posprav to mal. Clean up. Vse pospravi, prosim. Kaj je to? To je skoraj tako real life. V glavnem, mislim, da smo za danes dost videli drame v tem videu. Bilo je presenetljivo. Zdaj smo zvedeli, s kom bo Ema. Daj spadi komentirajte, če ste to pričakovali, ali ste si želeli, da bo Ema s kom drugim. Če imate kako idejo, kaj bi lahko naredila v naslednjem delu Sims Džungla House, oziroma če se vam kaj zdi, kaj se bo še dogajalo, tudi dol spadi komentirajte. In subscribite se na Džunglo. Mi pa se vidimo naslednjič. Lepo se imejte in veliko se smejte. Čau.